Hello bro, aku thanks tanda makna but nadina Christian Academy but ngara yo boy ru hagan ka top 10 list Jong ke SSLC exams. No comment dekat tak tahu but I know you play belajar dekat lambat na. Haman kalinti ke Jing Jong mo. Belaya ke Shillong. Normally tidak dong school pun tu kami jadi kami kan ban cakap nomor bangun school nomor ban tuition. Di so ngapuli buat pun tu 3-4 hours a day tidak di Saturday tu nak put in more effort. Tinggal opt for science stream. Dia dengan super catch. Nomor bang aku alit medical sciences tak ada. Medical science. Okay. Lihat dia dari Skul Christian Academy. Jong. Engkau kita semuanya boleh nak engkau anda beli plaster ada bidang beg tu ada katanya tementar di kami juga di kami boleh buat aku anya pindah kai berat buat sistem entah minta plaster ni tak terima buat kini cepat buat ke area terus kena hanya sini aku jadi berat kalau dari jam duduk bahagian sana barat kita sempat cuba dengan kami contoh masa yang sempat highlight dia sampai ibang nak benda teman ni buat kita bantu nak minta jemput dia pilih yang singkat ini Pilih you pak. Pilih fizit ke? Science. Kira apa fizit science? Saya sekarang mengatakan yang penting kami doktor kami banding train nak minta keburu ni yang penting kita Jing seperti itu yang doktor bantang bahawa enam doktor yang semua dah tambah supaya hadiah buat kita sawan yang masa semua kita masa kami cuba hadiah dan minta tang pada semua ada. Okay. Gap na gajin kemen himo na maba abangi tip ba ka Khynnah kali ha ba ka Skul kala produce a very good result mo ti abangi hi ke Ngut ha ka list ti shisha long ni klam da expect kata kan tambah ni abangi hi budan Ngut ke pendap ya yang ni da gajin kemen kan ka Tu biar sah. Ka in comparison with last year ti long ti kabiang hi kalau result bentang kan as in you malan compare with last year's result last year ni dan Samud ha list this year Ngut ti more or less kalau kumju hi ka result kan you 100% ni part of Ngut baru of Ngut pass. Okay, ti in Kongshwa na pa congratulate all the students on the good result and the good result that they've achieved. The meaning Kongshwa I know ibli nanta ka result na ha niyo but the message kalong ba kinang kam tre khambha shushu kinang kham minot shushu na magbangi so to be able to reach the top it's only through hard work. Dia dan kami dan susu kapal berjangki atau jemput ke jangki kalau kita pursue the higher studies kerana kami tambah andai ada misutu ni ada penundun ni kena kata jing syajat ada dan kejing Kristen. okay. Tiki kena hi kalau ni ada ki dia beni pet hi mo kini kita pas kini kita ada role models jangki kita pet hi kita yo hi ke lesson ni kini hi baka tiru kunju kumbakilam hi tiran kam kiman kin pressure